السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطعم يمن ودونا منا كبرو استاذاتين حسو ويدك مو شيخنا حسين يبالاله ያው የባሌው ሳይሆን ያው የወሎ ነው ሁሱ ብሎ ማለት እንግዲህ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሒፍዝን ወፍቆት እንግዲህ ደግሞ የአላህ መንገድ ላይ ጥሪ የሚያደርግ ወንድማችን ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ በተከበረው ቁርአን ልክ እንዳለው ወማን አሕሰኑ ቀውለን ሚመን ደዓ ኢለላህ ወዐሚለ ሷሊሐን ወቃለ ኢነኒ ሚነል ሙስሊሚን። ሁሱ ወንድማችን እንኳን ተገናኘን። ደስ ብሎኛል ስላገኛችሁ። አላህ ይባርክ ፊክ ሐቢቢ። በጣም ነው የምንወድክ የምናከብርክ። አሁን አንዳንድ መልእክትን ይዤ መጥቻለሁኝ። ሁሱ ላዚም ልክ በአማርኛ ዳዋ እንደሚያደርጉ ሁሉ በኦሮምኛም ማድረግ አለበት እያሉ ነው። ምን ትላለህ? ከኦሮሞ አማቻችን ብትሆን ኢንሻአላህ ወላሂ በጣም ደስ የሚለው ኢንሻአላህ አይቀርም ደግሞ በቅርብ እየተለማመድኩ ነው። ሐቢቢ ቀልቢ እስቲ አንድ አጠር ያለ መልእክት ወደዚህ ዓለም ዳዋ እንዴት ነው የገባኸው? ወላሂ ሰዎች እንግዲህ የነብያትን መንገድ ሊከተሉ ይገባል። ከዚህ አንፃር ነብያቶች ደግሞ ምን ያደርጉ ነበር ብለን ስናይ እዚህ ዓለም ላይ ዳዕዋ ነበር የሚያደርጉት። የነብያት ተከታይ ሁሉ ያን መንገድ መከተል ይገባዋልና እኛም በዚያ መንገድ ላይ እንድንሄድ ግድ ሆኖ ተገኝቷል። ስለዚህ በዚያ መንገድ ላይ እንድንሄድ አደረገን። ያን ቁል هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني እኔና እኔን የተከተሉኝ በዚህ ወደ አላህ መንገድ እንጣራለን በእውነት በማስረጃ በላቸው ይላል። እኛ ስለዚህ እኛም በዚያ መንገድ ላይ መሄድ ስላለብን ዳዕዋ ዓለም ላይ ገብተናል ማለት ነው። አላህ ይቀበላል ሐቢቢ ጀዛከላሁ ኸይረን። አላህ ይቀበልክ። አላህ ሰብርን ተውፊቅን አላህ ይወፍቅህ። ወጀዛከላሁ ኸይረን። በጣም ደስ ብሎናል ስላገኘሁህ። መርሐባ። እኔም እንደዛው በጣም ነው የምንወድህ እናከብርህ ኢንሻአላህ። ሰላም ኮንፊደንስ ይቀቡ ይወቴ ለማስማት አልፈልግም። ኮንፊደንስ ቪዲዮ አን ቪዲዮ ማለዩን ታው ይቅርቱ ወይ ሰገለን የደጋማ አማን ደጋማ ኔትወርኪንግ ቀብዱ ማለኝ ደጋ ካንሲ ዱብሳ ሶ ወሎሎታ ካንሲ ዱብሳ ሰገለ ከወልፎ ዲጋ ዱብስ ብራ namni siin gammadu yetti mata dureensi namni siin gammadu eeyyeen gammachuu isaan eegin bakka rafteen bulle yeroo ta'e sun mugin miira kee to'adhu waa hunda caalchisi wanta si mudate obsumaan dabarsi fakkeenyaaf kaayyoo ta'e milkeessuuf yoo kaatu jalqaba namuu sitti laatee quba sitti qaba gaafa lama taatee sadii ta'uu yaaddu gaafa karoorfattee jireenya jalqabdu hedduu jira namni kan sitti hinaafu abdiin kutatin ati waa hundaafu jecha namootaatiif obsa baay'ifadhu kaayyoo jireenyaatiif karoora baafadhu jaaladhuun amanin namuma hundaa'u keetumaa siin miidha siin da'ee uleehu wajjiin mariin godhin nama hunda teessee gariin siin hubatu gurra siif liqeessee hiccitii ta'een himin namuma hundattuu waan kaateef sananga hojiidhaan mul'iftu. yaada kee dhokfadhu qabadhu garatti malaan tarkaanfadhu riqichaan gamatti muka fiinxa bahuun jalqaba horuudha abbaa mirgaa ta'uun obsa qabaachuudha jetti. ዋው የምር ዋው ጀባሉ ብራ aye an garu video malan anjetti rakkon ብራኒ ተከፋረት ቢየ ኬሰ ጅራዲ አቲ ቢኒ ተካምቲ ዋ ማን ቢገልጣ ቶርኪሌን ቀቡ ኡጋ ወላ ሎንሳ አባ ኬሰቶ ፍላሌፊ እንትና ጉዳ ቀባ እርጋ ጉዳ ቀባ ama mamme natti muhatu አንሲ ኢሜል ጅራዋን ሶዳቱን ዱብሽን ዮፍታ ምናምን መቀባጥማ aye biqiltuu tosiyyaade an yooman si argaa ani murteeffadhe kan kee garuu maaliif dhabe taargaa yoon si dhabe beekii qeetti noof darbaa situ nama hin dhiifamne
akkamittan si dhiisaa yaa Oromoota koo du'aa hin gadhiisaa harkaan si hammadhee morma kee irra ciisaa jaalalaan yoomuu si gammachiisaa jedheetiin murteeffadhee garaa kiyya hidhadhee sima argachuuf jecha waa meeqa baradhee garuu nan jiraadhaaree garaa sirraa muradhee rabbi guddaan sodaadhu dhugaanan si jaalladhee guyyaa 3 guutuu si argachuu dhabee ol baaseen dubbadhee uummatatti lallabee osoo suma yaadu baay'ee mana dhabee jaalala dhugaatu barsirraa na qabee. Doktorii Raayii miti. Ay sirraa. Maqaa keenya walitti fakkaate guys biiftuuf biqiltoonni walumatti dhiyoo jira waan ta'eef. Kanneen warana si waliin. Maanni si ta'uu dide ka kanarra bareedu moo si qopheessee nafa ta'uu dide? Mancaa dabareen kooti gaama. Ish. Hiriyaa itti hiriyaa gantuudha. Hiriyaa naaf yaaddaansisee hiriyaa gantuu ganaana saayibdee naa wajjin jiraattu hangaan si jaaladhu takkaan barsi jibbee galma rakkinaatti siituu barna darbee naa wajjin jiraachaa dudduuban na miitaa haada hin mul'anneen mukatti na hiitaa hiriyaan dhugaadhaa hafana ofiitii hamtuu sitti yaaddu gaarii siif hawwitii. Hiriyaan sobaadhaa si beekus si haadaa kabaruu siinidhu arrafoo yaa haada wajjin nyaannee dhuynee hanga har'aatitti na sobdee maaliif na laatta diinatti ijji gubbaa malee keessa namaan gartuu rakkoon dhuftu malees hamaaf gaariin bartuu gaafaan kufe yooniif lafaa ol nan qabne rakkoo na mudatteef gargaarsa yoon qabne hiriyaa ta'uun kee anaafumaan godhu ganaasi saayibee jiraachuu hin fadhu jiraadhu jireenya anaan gargar bahii. Jiraadhu jireenya anaan gargar bahii na achi yoo feete bineensaan wal ta'ii feetu mana keenya naa wajjin jiraadhu ganaa waa'ee kiyya ganaa siin hin mari'adhu jetti. Waaw! Alta caalka. Hin danda'amne biraan wallaahi. Maashaallah. Maammee walii wal argitanii birraa? Inni harkine guyyaa takka numa baallamee garuu gisee viidiyoo isaa sana harkee lakkoomsa sharaa jiru tokkollee kan hin dabalee hin kaafne. Waliin agarre guyyaa dhiyoosan. Eessa jirtaati? Inni dirree jira amma gidduu kana finfinnee ture garuu dirree tol deebi'uu nama. An dadaramaan jira. Abshira inshallah guyyaa takka wal argitan. Jajjabaadhu gadhiisaa jirtaami viidiyoo waan arginu sagaleedha waraabdee moo kam? Gadhiisaan jira. Jajjabaadhu dhugaa inshallah siin jedhee jira. Musaa Booroo. Hala, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ana kuma carraa wayi wal bee malee soddaan rafaa jirti beekta. Soddoota rafaa jirani. Akka taasisan qabu. Okay. Anallee ba'uufin deema amma isaatiin deemee jira waan ta'eef utuu hin dubbatin hin bahu. Rakkoon qabu bor dhufna bakka bor yeroodhaan dhufnee fataa jennaani. Ayyaa abshir inshallah. Okay. Ho'edda biqiltuu. Yaa nin ba'a amma. Amma machaa irratti viidiyoo jechuun Jalaal Abdulaziz macha sii dhumate giiftarii keessatti kakachaa jira. Hin hojjetin. Giiftarii keessatti kakachaa jira. Akkam mee biiftuyyee mee yeroo tokko naan jedhame wayyee
ansi yaadeen jira keessi kiyya lubbuu jaalalli kiyya kun sittin ta'uu cubbuu garuu ati ana biratti kennaa addaa qabdaa dhugaadhaan na jaallattamoo na soobdaa si jaallachuun kiyya har'aa miti bulee osooma si yaaduu qaadhe akka ulee hin dhabu arbii sagal bulee. Si jaaladhas naan hin jettu si jibbas naan hin jettu maali garuu sammuu kiyya kaakkanaa jeeqtu hanganumaa biqiltuu sammuu ati qabdu. በጣም ችግር ነው። እውነት ለመናገር በጣም ችግር ነው። ጃላል ኩን ችግር ይቦይቴራ ኦኬ በቃ ብራ መጫ ጅማ ሰሙ Ooyee biqiltuu. ኒም ባፊያዬ የሮ ብራ ወልት ዴቢን አንበን በደኔ ብራ Ayyee. አየ የሮ ጋሪ ቀዋል ጅማ ጅማን ብራን ጅርሰን ተካካታ